Drago braći i sestre, poštovani saborci i prijatelji, pomaže Bog svima. Pošto smo večeras s pravom i pesnički raspoloženi, ja ću se pozvati na ovaj Šantićevi stih da mi put svoj znamo. To je put ujedinjenja. Najvažnija misao istorije srpskog naroda jeste zavetna misao. Misao srpskog zaveta kao jednog vrednostnog orijentira, kao smisla postojanja srpske istorije. Taj srpski zavet kao naš odnos prema pravim vrednostima, kao naše opredeljenje za pravu stranu, jeste zapravo uvek aktuelno, svakoga dana i na svakom mestu opredeljenje za svakoga Srbina od koga se ne može pobeći. Dakle, mi smo svakoga dana na istom ispitu kome ćemo se privoleti carstvu, da li ćemo biti na strani istorijske istine i pravde ili na nekoj drugoj strani, da li ćemo biti na strani svoga naroda i da li mene sve rane moga roda bole ili ne, i konačno, da li ćemo slaviti prave stvari, da li ćemo poštovati istinske svetinje ili ćemo se zarad bilo kog interesa od ovoga sveta odreći onoga što je najvažnije, onoga što je najsvetije, onoga što je činilo i čini smisao istorijskog postojanja naroda kao nepripadnika. Srpski zavet kao naš odnos prema smislu našeg istorijskog postojanja ima 3 vremenska plana o kojima večeras želim da govorim u funkciji ove najvažnije reči koja zapravo nas je večeras sabrala i ujedinila, a to je upravo taj put ujedinjenja. Prvi odnos je odnos prema prošlosti. Ne može se biti Srbin u savremenom svetu, nema nacionalnog identiteta bez svesti o prošlosti, bez poznavanja prošlosti, bez veličanja onih najvećih stvari iz prošlosti, bez istorijskog pamćenja, bez nacionalnog samopoštovanja, bez nacionalnog dostojanstva koje smo mi izgubili i koje kao da više nemamo i kao da se plašimo i stidimo toga što pripadamo srpskom narodu. Kao da u sopstvenoj državi Srbiji ne smemo da kažemo da smo Srbi. Ili da istaknemo neku srpsku vrednost, ili da se ponosimo pripadnošću sopstvenoj istoriji. To je prva nauka, prva poruka, prvi cilj ove naše večeri. Da se podsjetimo, da upamtimo, da zapamtimo, da nikada ne zaboravimo. Da se ovde na ovim velikim i važnim srpskim istorijskim prostorima sadašnje severne Srbije, a nekadašnje srpske Vojvodovine, Srema, Banata, Bačke i Baranje, desio jedan od najvećih istorijskih poduhvata i nacionalnih podviga u istoriji srpskog naroda koji mi večeras obeležavamo, a to su dani prisajedinjenja Srema, Banata, Bačke i Baranje Kraljevine Srbije. I ne samo to, na ovim istim prostorima se vekovima to pripremalo. Ovde su osnovane i Matica Srpska, i Ujedinjena omladina srpska, i Komora srpskih sestara, i neke od najvažnijih nacionalnih institucija srpskog naroda, koje su vekovima i decenijama pripremale ostvarenje tog velikog nacionalnog sna prisajedinjenja. Mi uopšte nismo svesni koliko je to veliki nacionalni poduhvat, koliko je to bila velika nacionalna vizija, a koliko je tek bio veliki podvig da se ostvari jedan takav nacionalni san koji su sanjale generacije o ujedinjenju sa Kraljevinom Srbijom, o ujedinjenju srpskih zemalja. Je to neka sramota? Jel mi nešto treba da se možda stidimo? Jel mi možda treba nekoga da se možda plašimo? U sopstvenoj državi Srbiji da obeležimo sopstvene datume, sopstvenu veličinu, sopstvene uspehe, sopstvene pobede, koji su valjda temelj istinskog nacionalnog samopoštovanja i dostojanstva. Dakle, nema identiteta, nema zaveta bez svesti i poznavanja prošlosti srpskog naroda. Drugi oblik ispoljavanja srpskog zaveta jeste odnos prema sadašnjosti. Mi smo pre godinu dana poslali poruku da zapravo shvatamo šta nam poručuju naši preci i šta nam poručuje ovaj veliki nacionalni poduhvat ovde okupljeni u Novom Sadu, a poručujemo da mi treba da se ujedinimo, da bismo napravili neke nove velike stvari
za budućnost srpskog naroda. I da smo mi tako razjedinjeni, zaista delimični, vrlo ozbiljni krivci za stanje u kome se danas nalazi. Zato smo napravili patriotski blok Dveri i Demokratske stranke Srbije. Zato smo se sabrali sa svim najistaknutijim srpskim intelektualcima. Zato dalje proširujemo patriotski blok, sabirajući sve srpske rodoljube koji ne mogu da spavaju ili sede i ćute i sa strane gledaju dok propada Srbija. Dakle, to je naš put ujedinjenja u sadašnjosti. To je naša poruka koji je jedini način da danas zapravo napravimo dobru pripremu za neka nova velika nacionalna dela, za ostvarenje nekih novih nacionalnih snova, što jeste zapravo onaj treći odnos Srpskog zaveta, odnos prema budućnosti. Dakle, vi morate da poznajete ko ste i šta ste. Morate da poznajete sopstvenu prošlost, morate se utvrditi u sopstvenom identitetu. Onda morate u sadašnjosti da ispovedite ko ste i šta ste. Da svedočite sopstveni identitet. Da na tom strašnom mestu balkanskom postojite i danas i kada dođe trenutak potvrdite i svoj identitet i svoje nacionalne državne interese i svoje istorijska opredeljenja i da se ne povučete sa tog fronta na kome su svi naši preci uvek bili. Znači, nema srpskog zaveta bez svesti o prošlosti, ali nema ni bez ispovedanja u sadašnjosti, ali nema ni bez prenošenja na nove generacije koje treba da naslede sve to u budućnosti. I nema jednoga naroda bez ozbiljnog nacionalnog sna. Mi danas živimo bez ikakve vizije. Mi danas živimo bez ikakvog ideala. Mi danas živimo bez ikakvog nacionalnog sna. Mi danas delujemo defanzivno. Mi danas ovde, s pravom, naravno, i uvijek ćemo to činiti, branimo, zamislite šta, branimo zapravo dovođenje u pitanje ovoga što su naši preci uradili u najvećem nacionalnom istorijskom poduhvatu na ovim prostorima srpskog naroda i jednom od najvećih nacionalnih istorijskih poduhvata u istoriji srpskog naroda, a to je čin ujedinjenja i prisajedinjenja. Neko to dovodi u pitanje. Neko bi danas da pravi državu u državi ovdje na prostorima Vojvodine. Neko bi da dezintegriše dalje Srbiju. Neko bi da zaziva nekakve nove konflikte i nekakve nove sukobe i nekakva nova rasparčavanja. Dakle, mi danas branimo ideju ujedinjenja i mi danas zapravo svedočimo da je to bila jedna od najvažnijih ideja u istoriji srpskog naroda. Ali kao što se ne zadovoljavamo cenzusom, nego smatramo da pravimo jedan jak, budući patriotski blok u Skupštini Srbije, koji je samo početak formiranja patriotske vlade Srbije i promene kompletne politike na čelu ove države. Jer nama je dosta personalnih promena koje ne donose nikakvu političku promenu. Nama je dosta da sada ovde u Vojvodini, kao što smo 2012. menjali Tadića, da bi došli još gori žuti, još gori izdajnici, još gore sluge Brisela, Vašingtona i Berlina. Nećemo valjda ovde u Vojvodini da menjamo Pajtića, da bi došli isti ti koji su se već pokazali na republičkom nivou. Šta oni imaju da kažu ovde u Vojvodini? Šta oni ovde imaju da urade? Što već nismo videli da su radili na republičkom nivou i koga će oni to da usreće ovde u severnoj Srbiji, sa kojom politikom, sa kojom idejom, sa kojom ekonomskom politikom, sa kojom socijalnom politikom, sa kojom porodičnom politikom, sa kojom nacionalnom i državotvornom politikom će oni da zamene Borisa, odnosno Bojana Pajtića. Dakle, došlo je krajnje vreme da se ponudi alternativa, da se ponudi treći put, da ne moramo više da biramo između Tomislava Nikolića i Borisa Tadića, između Aleksandra Vučića i Bojana Pajtića, Čede Jovanovića i Ivice Dačića, Nenada Čanka i Velje Ilića, a tu više nikakvog izbora nema. Tu više nikakvog smisla izbora nema. To je reciklaža večitih partijskih kadrova, prevaziđenih i potrošenih izlizanih lidera, koji su 100 puta prevarili, izdali, promenili svoju ideologiju, prekršili predizborna obećanja, ali koji se raznim vrstama političkih monopola i medijskih cenzura i dalje nameću kao alternativa jedni drugim. E pa dosta nam je tih lažnih alternativa, dosta nam je izbora između dva zla
hoćemo da ponudimo smenu političkih generacija, hoćemo da ponudimo neka nova lica na čelu Srbije, hoćemo da napravimo jedan jak patriotski blok koji neće samo da promeni nekoga na čelu vlasti, nego će da promeni kompletnu njegovu pogrešnu, katastrofalnu i pogubnu politiku koja ovde vlada još od 5. oktobra 2000. godine. I ne samo to, ne zadovoljavamo se čak ni samo tom vrstom, ne samo promene vlasti, nego i promene politike, pa i promene sistema, nego želimo na kraju da pošaljemo poruku šta je naša vizija. Mi nismo ovde sabrali samo zbog politike, zbog glasova, zbog mandata, zbog vlasti, pa čak i ako to sve doživite u najboljem mogućem smislu služenja sopstvenom narodu, služenju zajednici, stavljanju u funkciju jedne nove politike koja mora vratiti izvorni smisao politike, a to je briga o zajednici. To je politika sa poštenjem, sa moralom, sa rodoljubljem, sa socijalnom solidarnošću. To je pravi smisao politike koji mi želimo da vratimo u Srbiji. Ne, idemo još dalje od toga. Želimo da budemo na nivou onih najboljih generacija srpskog naroda koji su imali nacionalnu viziju. I to je ono što sam želeo za kraj da vam kažem. Šta je naša nacionalna vizija? Šta je naš novi nacionalni san? A opet ništa drugo nego naše nacionalno ujedinjenje. Mi danas u ovom turbulentnom vremenu, u ogromnim novim geopolitičkim obrtima, veleobrtima i najsloženijim mogućim situacijama, moramo da kandidujemo naš novi nacionalni san. Moramo da znamo šta je naš cilj u 21. veku. Moramo da imamo novu nacionalnu viziju. Moramo da imamo jasan nacionalni program. Mora svako od nas da zna zbog čega živi i koji je smisao ove naše borbe u jednom dugoročnom i strateškom pravcu. Mi smo danas raspačani u više veštačkih bivših jugoslovenskih republika, sadašnjih država, koje u svoje vreme nastale su na granicama koje je raspisala teroristička organizacija tog vremena koja se zvala Komunistička partija Jugoslavije. Mi živimo danas sa 1 milion izbeglica sa tih vekovnih srpskih ognjišta. Mi danas živimo sa ugroženim ljudskim, manjinskim ili nacionalnim pravima Srba u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, u Federaciji Bosne i Hercegovine, u Crnoj Gori, u bivšoj Jugoslovenskoj republici Makedoniji, u Sloveniji. Mi danas moramo, dakle, da istaknemo jedan jasan i veliki nacionalni cilj, da mi 21. vek ne želimo da završimo ni u Evropskoj uniji, ni u Vatikanskoj uniji, ni u Turskoj i Neosmanskoj uniji, već u Srpskoj uniji na Balkanu, u koju će pored Srbije ući i Republika Srpska, i Crna Gora, i Republika Srpska. Cilj. I ništa manje od toga ne sme bude naša nacionalna vizija i naš nacionalni program. Jer ako mi ne konkurišemo, ako mi ne kandidujemo svoje ideje, ako mi ne učestvujemo u borbi za ostvarenje tih ideja, izgubit ćemo i ovo što imamo. I postavljat će nam zato pitanja dezintegracije i separatizma ovde u Vojvodini, u Raškoj oblasti, na jugu sada već centralne Srbije, u Vranjanskom kraju, ili čak i u istočnoj Srbiji, gde nikada nismo imali nikakav konflikt sa Rumunima, a danas već imamo rumunske pretenzije na istočnu Srbiju. Dakle, mi moramo da izađemo iz defanzivnog položaja, mi moramo da ojačamo svoj nacionalni identitet, mi moramo da ojačamo svoju vojsku i zato ideja povratka redovnog služenja vojnog roka. Mi moramo iznova da vratimo naše nacionalno dostojanstvo i samopoštovanje i mi moramo da kandidujemo naš cilj. Kao što su naši preci u svoje vreme sanjali, pripremali i ostvarili prisajedinjenje Srema, Banata, Bačke i Baranje, tako mi danas ne samo da branimo i da ćemo odbraniti to prisajedinjenje kao jedan od najvećih nacionalnih i državotvornih poduhvata u istoriji srpskog naroda, nego sanjamo, pripremamo i ostvarit ćemo i prisajedinjenje Republike Srpske i novi referendum u Crnoj Gori i prisajedinjenje Crne Gore i pokretanje iznova pitanja Republike Srpske Krajine i svega onoga što mora da se postavi kao novo